Thlik Thlok news clear to the Jibayole. Si Van Ramoy Kania. Tuntuma kan news ronti chwatur hi civil hospital Aizol September Thachunga and report ne ite ani. Civil hospital a hianin khum an sanction zathi zathum ne in khum man thei zathi zani somsari pariat ania. Tichuan khum somni pani chu man thei lo ani. This one in daycare admission Chhun in entirety hianin dialysis hi zasari somsari pani omin radiotherapy chu lava chemotherapy po lavin adanga chuanin pariat ani. This one in outpatient department hianin singli sangsari zali somruk pathum ni in inpatient department an admit zata hianin sangkhat zathum somli pasari niya. Accidentally emergency department casualty ya an enkol tak te hi sangthum zathum somruk pali an oma. Daycare admissions chuna in enti ringa admit tak te hi zasari somriat an ani. Test shang an nei te hian laboratory test sa noi khat sangruk zariat somni pasari omin blood transfusion thisen pe ka hian sangni zariat le paruk an oma. X-ray a hian sangkhat zali somthum pasari omin ultrasound antia hian zasari somnga panga an nei ani. Tichuan CT scan a hian mi zanga le pali ni in ECG a hian sangkhat le somruk pathum an oma. Colonoscopy a somnga pali omin bronchoscopy a pathum an ani. Tichuan endoscopy a hian zathum somni panga omlain echocardiography a za somnga panga an ani. PFT test a hian somni pasari omin EEG a somnga pathum an oma. Physiotherapy a sangkhat zasari somriat panga an oma. Dietitian a za somthum pakhat an ani. Tichuan test shang an nei te a hian zali somriat pariat an bok ani. Operations in zaina hian mi sangkhat zaruk le pakwa zain zaipui tok hi zaruk somthum an oma. Zaite naw hi zakwa samsari pakwa an ani. Naw piangzat an chinchia dana chuan naw piangzat hi zathum somthum pathum ni in mipa za somsari pariat an oma. Meichia hi za somnga panga ni in thisa a piang hi pathum an ani. Damdo in atanga dama an chwa tir tak te hi sangkhat zanhi somni pali ni in thi hi somnga paruk an oma. Thizinga hian mi som pani chu darkar somli pariat chunga thi ni in darkar somli pariat ayarea hian mi somli pali thi a report ani. No sen thi hi pali omin kumnga hnuai lam pakhat thi a ombok ani. Autopsy report a hian pariat an oma. Medical legal cases a zaruk somruk panga an ani. Tichuan damdo in atanga damdo in danga an refer te hi khum in de lo wangin somni panga refer ni in a chandang wanga refer zathum somkwa pasari an ani. Damlo admit tak te hi sangsari zathum somli pathum ne in damlo an chwa tir za thi sangkhat zani somriat ania. Damlo an enkol reizong hi achorwalin ninga point pasari pali ania. Andamlo enkola hian healthcare manga luthi sangkhat zani somnga an ani. Civil hospital Aizola hian nikhata damlo tamber ni hi niya hian zani somruk panga omin an tlember niya zani somthum an ani. Khati zongka tuntuma civil hospital Aizol report kanon ti chwa thai te chu ani